Lodashin kanyi chinda tangbu chizi nishu chugi nin gyaga ki rangi maa ki topda mimang ki riksho nazo tuma tsue demdun so ki ngangla. Gyaga chidun gegab zuwe nimu dunju tunsumbe turen kadun nasum. Tingi gyaga ki gyasa dili ru ngaru toma gyaga gegab ki maa ki tenden tu Selu Narendra Modi cho ki uti de shungmaa ki gegab ki pao pamu namla gadin cheshe ki kudu thang melam ki zerim kyang. Teje gyaga ki sinzin ki shungne Rashtrapati Bhavan ne gyaga ki awam India Gate sokbe phar ki shunglam Rajpath teng to lodar shin sinzi silun ushu thok mende kudu ni sakji ki nga gyaga ki gyada tengshin gelu lang. Teje gyaga ki maa thang nga te ta sacha dami ne shabdu sokbe gyaga ki mimang ki rikshun nazo thuma tsuyo ngamdun ki ruti pesong. Gyaga ki rikshun nanzum tsuyo ngamdun ki nangdo talo pugyu nangden yang tena song. Doi nidu ki nayam sokwa mutu ni yuebe genki ngamdun ruti sokwa talo nyunga matse. Ngongo mingab chazan gyab tsabe mima ngadun zamshik mado zagur madambar yongi tado ne nyamshu chigyu kuri nandu. Nayam di genki talo ya gyaga ki chidun gegab zube tujen la chige gegab ki uti sokwa nyamshu mindu. Wengya upimi dikzu ki sigun bambasirin cho thang duk gegab ki silun loditsirin cho. Tishi Australia thang Bangladesh, inyu gyankam nyangduam United Kingdom thang America peyu sokwa chige gegab ka ki gyaga la tujen ki tsamdi nandu. Jigdong gu ki shibju shibdun ki chinda gebe chizi jongar pyo ki kimzi gegab gyaga te inji ngawo ne rangzen tobe je. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar thamba cho ki uti ki wo gyaga ki zarim tembe nangdun uzu bate Jigdong gu gyangab ju thangbu nishu shir tembe chungji Jigdong gu gyangab ju kanyi ki nimute thangbu nishu thula tengyo inji dikshi dam yoba nam tsam shadi tingi ne gyaga rangi tembe nangbe zarim tuendo gegu zu yobe Jigdong gu gyangab ju chinda thangbu chizi nishu thugi ninte gyagar thu wangchalana meba te mimangla yobe lamlu ki jidun gegab zuwe nimu cha yobre. Talo chilo nido nishu nini pyoge kimzi gegab te rawan rangze tobe nimu dunju tuysumbe tujen korwe lo yindab lo ribulha gadun tang jeren mikse nangyu Selu Modi choki utibe gyaga shunki. Azadi ka Amrit Mahotsav shebe zerimshik bewe wo. Talo ne uzu di gyaga chidun gegab zube tujen te lodar chinda tangbu chizi nishu sumde gyaga ki rangzen tapsu ki mebo Subhash Chandra Bose tamba choki tunga ki ninne uzu di chinda tangbu chizi sumju par dunda chigi ring sungzi nangyu talo ne uzu du. Gyaga chidun gegab zube tujen ki nin sinzin ki gyaga ki gegab la zeji jen la singda rinpashik nangsu yobe na talo tawang gunbe kensu dugu gurumpuchi chotam. Gangdo ki tanga keba kandu wangchu puriya la Padma Shri singda nangdu.